Poštovani građani Srbije, pomaže Bog. Pitanje je za direktora Republičkog geodetskog zavoda. Prilikom podnošenja zahteva za dostavljanje određenih podataka od strane službe za katastar nepokretnosti, kao i zahteva za sprovođenje određenih promena podataka, dolazi do velikog vremenskog zastoja i kašnjenja, što dalje utiče na blagovremeno postupanje i rad organa drugih subjekata na teritoriji opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Zbog sporosti u radu katastra štetu trpe građani i brojni investitori koji čekaju mesecima na izdavanje raznih dokumenata koja su podneta ovom organu. Pitanje za Vladu Republike Srbije. Ko zaista stoji iza firme ABL Solvent, koja je kupila nekretnine iz stečajne mase IMT-a i koja će po novom zakonu moći nesmetano i bez tržišne nadoknade da gradi na više desetina hektara najvrednijeg gradskog zemljišta u Beogradu? Da li je tačno da će šteta koja nastaje od ukidanja uredbe Zakona o konverziji zemljišta iznositi između 3 i 5 milijardi evra po budžete lokalnih samouprava u Srbiji? Pitanje je za BIA, VOA, VBA, Ministarstvo spoljnih poslova, MUP-a i Pravde. Da li je tačno, odnosno da li imate saznanja i informacije da je vrlo aktivno Hrvatska obaveštajna služba imala udela i učešća oko masovnih ubistava naše dece i adolescenata u osnovnoj školi Ribnikar i u Mladenovcu? Molim vas, tražim od svih ovih pomenutih institucija, ustanova, pisanoj formi odgovor. Kako je moguće, pitanje je za gospodina Sinišu Malog, kako je moguće da cena u Srbiji dizela iznosi 186 dinara, da je u Podgorici 160 dinara, u Zagrebu 152 dinara, u Sarajevu 146 dinara, a u Skoplju 134 dinara? Da li je to neka politika ekonomskog tigra i lidera u regionu? Pitanje za Vesića. Kada se namerava završiti i privesti nameni kružni tok na najvećoj mesnoj zajednici Kolovrat u Prijepolju, takođe, koji se nalazi na državnom putu prvog reda, putu za Pljevlja, putu za Crnu Goru? Kasni se 3,5 godine. Sa druge strane, kada se namerava privesti nameni put koji vodi od Prijepolja preko Kolovrata do Seljačnice, gde je bila investicija preko 2,5 miliona evra, gde je projekat predviđen za 40 radnih dana da se privede kraju, a isti započet 2013. godine, podsećam građane da se nalazimo u 2023. godini. Pitanje za gospodina Vučevića. Koliko je Vojska Srbije popunjena u procentima? Koliko jedinica je u potpunosti operativno da samostalno može da izvrši zadatke iz svoje nadležnosti i namene u procentima? Koliko je ljudi u procentima ukupnog brojnog stanja Vojske Srbije angažovano dnevno na zadacima, od straže do čuvara, do baze i slično? Koliko pripadnika Vojske Srbije nije iskoristilo godišnje odmore za 2021. godinu i 2022. godinu? Koliko je starosna struktura podoficira, oficira i koliko njih u procentima ide u penziju po sili zakona do kraja ove tekuće godine? A koliko i oni na dobrovoljnom služenju vojnog roka? Da li sva borbena vozila, tenkovi i vozila Lazar imaju posade i vozače? Koliko kompletiranih posada ima u procentima u odnosu na popunjenu formaciju? Da li je izvršena obuka na borbenim vozilima Lazar i da li su izvršena sva potrebna gađanja? Pitanje za gospodina Malog. Koliko je izrečeno kazni za prisustvo maloletnika u kockarnicama i kladionicama po postojećem zakonu? Da li se strogo poštuje i primenjuje kaznene odredbe postojećih zakona, da između kladionica mora da bude udaljenost do 200 metara, takođe da ne sme biti u blizini škole do 200 metara udaljenost? Da li se ovo strogo poštuje? Da li ima ikakvih konsekvenci za sve to? Pitanje za gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja će sutra već biti, ili danas već biti izabrana za ministarku prosvete po svojoj prilici. Kada će veronauka u osnovnim i srednjim školama Srbije preći iz statusa program u viši status predmet, pošto se u ovom statusu trenutno ne nalazi? Pitanje za Vesića. Poslodavci u putarskim firmama ne štede mnogo radnike i na ekstremnim temperaturama od 40 stepeni Celzijusa. Odbili su da se kolektivni odgovor ugradi klauzula da se prekine rad iznad 36 stepeni. Naime, pre nekoliko godina odbijen je predlog sindikata da se u kolektivni odgovor ugradi odredba prekidu rada na temperaturama višim od 36 stepeni. Puna su nam usta Evropske unije, nekih standarda, pa vas ja pitam zašto vi to lepo ne preuzmete
ne preuzmete praksu iz Nemačke i Austrije kojima je predviđen prekid rada kada je temperatura iznad 33 stepena. I još jedno pitanje, da li je Glovo, Volt i Donesi plaćaju porez? Postoji trag o kešu, postoji trag o platnim karticama, poreske službe, inspekcije, policija, privredni i sajber kriminal mogu lako to da provere, o čemu ja to sad pričam, jer kasa, odnosno poreski obveznik ostaje prazna, a ovde se radi o jednostavno privilegovanim kompanijama koje jednostavno rade vrlo netransparentno i na štetu poreskih obveznika. Reč ima